mim ku thlani som parukania khovel thu thar langsar kan lor le dona tunlai chu Arab Muslim inkar le Israel boru ka tangkhop maya he thil hian mipui khovel mipui ngai ati thalawan ngai ven viau mai ni maro chu boruak cheso ka thlenglo tura han be sei phot mai la kan hriat angkhan Qatara Hamas ruai tu omte Israel khana zui indo thlona mangina beyani kha anomna building Israel khana kap al dur maya kha Arab ram thin tirim tu ni Qatar chu an thinarim hle maya tengsuan an thopui Arab sarkar dang Muslim sarkar dang tepo Qatar hi thopuin Qatar lama hin an tang vekani chu tuna hianin intel khoma helai ram biela Arab ramte beitu piang dolet heiturin neto angpol chutenga din chua chuan tin tu mekania hei hian boruak thalo zok athlenang ti chu thil hlom takani amai ro chu khovel top indona chutiang bultan na ang tho thanga lo puang pol ten oma hei chu ala ni che lo tura han ngai ta ela anin soi thai chiam hi thil thaber hani lem lovani Arab le Muslim hruai tu somnga rual chuanin Israelin Doha boma thlagan dulona anlan tira Qatara meeting man mo thlagan kalpuyani kha Arab le Islamic khovel mun rang atangin hruai tu somnga chuang antela Qatar khopuya emergency meeting hanna yan pung khoma karma salama Israelin Gulf state a bom athak dulona konga in pum khatna halan tir hani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan bepui thlak chhunjom le theirengani hati Israel hian September ni ko khan Doha a hian bom thlak ani kha Hamas firfia khruai tu te anbe Qatar soidanin Donald Trump an Gaza in ka hai kalpui tura rotna asiam sumi bozui tur chuanin he khopuya hianin meeting nei thua soya USM Qataremo Gaza tana biagram na thok tu mediator poimo le in biag na mun puiber Qatar hi Middle East Washington base lian berom na mun ani boka Gulf state hruai tu thanem tak he in hu khoma hian an telani heng zinga hian Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman te Egypt President Abdel Fattah al-Sisi te Emirati President Sheikh Mohammed bin Zayed te po in mu khom na hian an tela Israel demna au chu pui tu te zinga hian an tela anram chuan Qatar chu diplomatic heng ram te hian Israel chet na chuan dodal thuan puang ani hantum ber chu ruam na le thodun na joint plan of action siamani official te chuan Doha hian danagin malak na Israel a kalpuini se emo United Nations member ani na atanga Israel ti top tur malak ni se ti te Qatara rorelai emir chuan Israel chu na takin a soisela Israel chu lau thong taka helai rambial siam tu ani mipui himna tidar thong tu le thlabar siam tu ani Gaza mi mante ngai saklawa apu bok chuan Gaza chu mi hring kho sak thei to lo na turin ti chet vekatumani ti chu Israel an puna ni Gaza mi mante ngai saklawa an pu ti chungchang hi tuna hianin Hamas ten Israel mi le san manania chu Israel hian tuna hian be pui thlang na lian tak Gaza city akal pui mekania chuan Gaza a mi mante tan nunna atidar thong Hamas te hian an that thei mayang chutiang Israel in anor chuan chuwangin Israel hian Hamas ten an man nunna angai saklovani angai poimo lo ni ti in Palestinian lamchon pu le thlo thung ani Israel hian Hamas hroi tu te tha du chuan engwang in biakna nei adu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani chuan soya in biakna in ham hnoi pol te tha tuma chutianga ave reng si ni chuan in biakna hian hlo cham zel don ti na nia engtika ma hlo tling lawang ti chuan ngai danani Qatar Prime Minister le Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani chuan anhuwa Qatar Prime Minister le Foreign Minister ni bok Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani chuan international community in double standard ahmana ban sanangai Israelian thilti solti hi arrema hun toni hati Qatar Premier hian karmasa khan Washington DC a President Trump le Vice President JD Vance tenen door-to-door meeting an lo nei towa anhuwa janrian kil ho to boka Qatar hian US atengin hetiang dem na hi aphu tani athengle to ngai lawang ti atia mangai ni ti chu Qatar dudana ni bok athan chu Qatar hian US military base lian bera oma chu Qatar po hian an thlamwan pui via wa chu ti lain
Israel beina thleng tamai chu Qatar hian an hrethiam lo le zual mara chu khatiang meeting Qatar premier ina US azina meeting an nei hnu loka khatiang khan Israel khan be pui thlak na kalpui thei khania chu Qatar hruai tu ina Washington atlo hian omzia nei thui talutuk lovani US Secretary of State Marco Rubio khan Jerusalem alo tlo to buka Qatar hapan lea Joint Press Conference an naya Netanyahu chuan Israel thil ti chu an hriat chian thu le an tuma an chian thu asoya Israel thil ti hnung ber chung chang US lungoi lo na le thinrim na engemaw omma se Mr. Trump hian Israelin Hamas laka beipui thlak na Qatar laka Israel malak nga hianin US pon lom chelo nia soi ania heiwang hianin Israel malak zan sel tura hianin ngonga nei donem Israel chuan miram thun ina pal chut le Hamas operative te chunga bom emo beipui thlak na lian taka kalpui zel donem rampo na te zui zel donem ti zona changin Prime Minister chuan Israel chuan firfiak te hi zui zel dona firfiak te hian khoi hmuna pom se in hum him na zelen na han nei tur ani lo ti chu Israel ngai dan ani thu atar lang thu cha pai mo taka chuan in thup thaya itlan bo thaya ma se kan hurengang che chu Israel lam ina helpol an vona pakhatani hemi ma hian Qatar le firfiak veng him tu le hum tu zong te chu vo khan na Israel chuan lo thon to in ho chuak lo ani chuan ro rel na ma in hruai emo angai don a chan chu in ho chua lo chuan chu tiang chu kan ron tiang ti in Israel chuan thu alo cha thoni Qatar top diplomat te chuan Gulf state hi thisen chuana nasa takkara khovel mun rang atanga Arab Muslim hruai tu ram somnga hruai tu somnga chuang do ha pung khom te chuanin rang taka hmala ka ngai thu han soya hetiang harsat na hi chin fil ani vat lo chuanin boina lian jok thlen thei ani thu han tar langa man mo thlak zia han soi bokani khovel mi puimak te doi khat chuang ai o hruai tu te chu an ngoi reng don lo ni in Arab hruai tu Muslim hruai tu te chuan an soi Netanyahu hena vau khan la ngetle chiang takan thon boka official te chuan Qatar chuan Mr. Netanyahu thil ti chung changa hian chan na dik tak kan kalpui dona chutiang tur chuan kan nilung ruan ani ti in an soya Israel in charter bo chet na langsar tak akal puya wangin UN member ni na ti top sak ni se ti in UN a mala kan rel bok press conference ani Mr. Rubio US Secretary of State chuan Qatar chu Gaza boina chin fel na konga chan vo poimo tak thok tu ani a chutiang chuan thok chun zom zel turin kan nge na ni hati Gaza a tu na mi man mi somli pariat lom zong te chuatum na a Qatar malak ma hi a hlotlin nge kan be se ke ni pon kan pui zel don ani ti ni waslam chuan thu chuan siam boka chutiang chuan malak na hi kal me kani Saudi kai hruai pol chuanin military block hi din chu an tum me kania hi hinai to ang pol ni in an pol member te be to kan omani chuanin member dang ten chutiang chuanin an pol member ven him na an thok thei do na military block ani angin ral thuam mang te pon an chang le thei don ni chutiang chu rut na om chho me ka malak na chak takin akal me ka nia a hloting thayeng em kan nga chang zel don nia anin taka chon hetiang pol din hian Israel tin zon de ubika Israel in hilai ram biala be pui thla ne eng mo kal pui thin hi Arab lam hian an ngei thelo vio me Muslim ram hian an ngei thelo vio maya tuna Gaza boina te pon in taka chuanin Hamas ho le Palestinian Islamic Jihad ho ten an bul tran ania kan hriat ang khan October ni sari sang hele somni pathuma Israel chimlam a be pui thla na rap thlak tak khan kal pui ania ka kha 9/11 ang khan Israel chona khai khin hial ani kha Israel sot tumna ni khatiang ang kha engtika ma athleng le ngai to lowang Israel chutuna chuan ram nei na om to a sarkar chakle nge takani to a hetiang Israel ti boral tumna hi kan ngai thei lowani engtika ma athleng non to lowang ti chu Israel hruai tu te intiam na ania khatiang ang kha an ngai thei to lo chu wangin 9/11 US achang khan rampona Al-Qaeda Taliban te zuin Osama hialpo Pakistana an thatani kha kha khovel chuan an lompuya kutan benga keinina Qatara Hamas hruai tu te kan zui a chutianga be pi kan thla ka hian ingwange khovel hen kutan ben velo ti chu Israel ngai dan ani bokani chu thilom dan hani amaro chu abul ran tu le thil ti sol masajok tu Hamas te PIJ Palestinian Islamic Jihad te
Israel in an zuya hamai ro chu Arab ram Muslim ram ho ten tang rual le Palestine an tran le vek mai ania chu tuna hianin Israel malak zel na tur do dal tur hianin pol chak tak din chu an tum ta me ka ni Arab ram te nei lungrol chho ta me ka ni ya nimin loka po khatiang khan meeting an na ya ram rang atangin khruai tu somnga chuang an tel ania lungrol takin Israel do dal na an pas nge ani ole heta hianin zeldin thu bola khovel topin dona len kan tiang han soizom chiam khan oma a soizom rem takte po on yamara chu khati china khan ke ni chon kan han du tok photanga tu thar hala chho zel don ni in langa kan la puang zel don ya ole tu lai chu kho chaklam in dona po avung chho veo maya Donald Trump po hian malak na thar akal chho pui donem ral thuam mangin Russia chuan zok in Ukraine bei meka ne a chuti lai chuan Trump thu chhuwa pakhat khan Europe lampo ti siam khop maya chan chu European Union le nei to te hian Russia oil gas an lei hian ban san ve ngai ni an lei to lo wangai ni tin Russia oil gas lei tu ramte European Union nei to hian a hrek ve ngai ni tarif sang taka alak sakangai ni ti kha Donald Trump a vau khan na kha ani kha hi kan puang nol to thu thar om zel boka kan han puang le anga Donald Trump chuan Russia oil gas lei tu te khatiang laka khan in tarif sang tak kha kalpuya khang ram ina US apung ruan thon lo atang khan tarif sang takena kalpuya bigin India chuan kan tur be ka za asumnga tarif Trump chuan min lak sak me ka ni kha khatiang ang deuh chia khan Russia oil lei tu te European Union le NATO member tenena sumdon na kalpui te chutianga European Union le NATO member a an bungrua thon lut tu telaka tarif sang taklave turin Trump khana norme kania chuti lai chuan European Union NATO po hian Russia an dor hian ban san ve ngai ni an ban san phot ngai ni ti chu Trump du dana ni chho ve le ta ni heta tak hian in European Union NATO member te hian India le China ne anin sumdon ton na hi an ti top mak thayeng MT lam hoi songin tun trum chu kan han koi her le dona US President Donald Trump chuan Russia President Vladimir Putin an Ukraine in dona kalpui ti top theina turin norna lian takin tuna kalpui me kan ya nei to le EU member ramte China le India te laka chia za thleng la turin choitir turin nangen vele me kani Trump hena ma in president ani atangani khata khanin Russia Ukraine in dona buaina hi ti top kha ti amani amaro chu thu soengin thilakal holo ani hi United States le European Union official te in mu khom na Trump chuan thil phu da soya hei hi Moscow le Kiev in kara remna thuthlung siam thuai tumna ngai ania maro chu amalak na hian omzia te vak hian ei thui talo khop mai Truman Brazil sangen na asiam hi Financial Times chuan an ron tar lang masabera US Treasury Secretary Scott Bessent thu soyani boka Washington in Russia economy restriction khautak siam turina in bot sei thu tar langa masai Europe thlop na chak tak amamo donani September ni som pathuma a Truth Social account na Trump na posa khan NATO in an remti chuan chu tiang chuan tiangai Russia chunga hrekna lian tak siam turin anin peito ti tar langin China laka po chia sang jok choitir turin kanin peitoa chutianga kan thil ruam hana hlodling thayani chuan Russia ti chaka malak na ummek chutiang kalpui tu India China malak na hi a hlodling don lovani ti chu NATO lam hotu te soidana ni engwangin nge Trump hian hengen na hi asiam India le China hian Russia oil hi an leya hei hian Russia economy ati chakhle ti chu khotlang ho ngai dana ni Russia energy le tamber tu China hian nikum khan crude oil ton makta duai za pakwa zeta la luta hei hi energy lak lu zong atanga za asom ni velani ti in Chinese customs data chon tarlan ani India ero chon kumsang hela som hi pali khan Russia oil ton makta duai somret pariat ala luta hei hi rampona tanga oil lak lu zong atanga za asom thum panga velani tin tun hai khan Trump hian Russia crude oil India na alak lu fang khan za som ni panga tangin za somwa ti sang chhole ta ni kha Beijing ne na in sum don ton na tin Trump hian NATO chu China in Russia tan economy ati chak chho zel ti chet na turin China laka hian chia za somwa tangin za ala turin Trump chu na ngen thar vele ta bokani Traman athupo sa hian Russian energy le ti top ani don ba ka China laka chia sang taklak bel hi huam dona hei hi atakin NATO hian kalpui thayangem Europe in Russia energy arin chan na hi
February sang hele somni pahnia Moscow in Ukraine be atang khan ti niam hania maro chu tuna hian Europe ram hian Russia tangin energy alei hi ati top thak thei bik lo a chan chu an momo ema wanga ni chuti lai chuan EU chuan natural gas za asomli panga chu Russia tangin ala lut thina chu na kumlama chuan za asom pathuma ati tlak niam rin ani mase Trump hian Europe hian za asom pathum chaw ni lovin a tlem zokin an maintain angai ni na soitani US President ngen na hinai dole Russia in kara buena zualzel lai thil thlengania karma sa in ni khan Russia drone somni chuang zet chu police airspace an lut ani kha atnu loka Romania airspace a pakhata lut boka Poland le Romania te hinai do member ve an nia Russia chon nei toron norvio ni te pona langani Warsaw chuan drone manga be na hi tumreng wangani ti na soya Mase Moscow chuan he thil thleng hi Poland be tumna ni lo thu an soi thung heti lai hian Bucharest chuan inrinit lai khan Russian drone an ram chunga a thlok lut ti soin ka thlak tumin fighter jet an tir chuak ti soya fighter jet a radar alan top thlengin an zui ti an puang ani kha France le Germany hian NATO mission thar an zoma hi khochaklam fleng ti chakna atan sipai da bele moral thuam da bel chutiang kalpuyan tum chu France le Germany po hian an rem ti ani karma sa Friday Fox News na interview a Trump chuan tun naya Alaska a mai China Putin nena anin biak nu khan Russia and Ukraine be na sat zol so wangin Putin a laka do theina chu atlan hiam tan to ni in Trump chuan a soya tun thlatir lama drone manga be pui thlangna lian ber drone zariat sombor vel jet Ukraine a ka lu tenen khan Trump chuan ka do theina atlan hiam to hle ati US President chuan Putin an indona ti top theilo wangin lungoi lo thu soin Russia bank le energy product te rek na dang lian tham zo ka ngai tu mek ti soi bokani Trump chuan chutiang tak chuan kan che tangai don ani chaktakin kan che tangai don ani China le Russia la ka allied tariff lak tumna hi International Emergency Economic Power Act IEEPA noya chia lak dan thar kan duang mek ani ti na soya amai ro chu US State Court chuan mei thla khan Trump tariff akal puya hi President ne na thunei na pek zong ai na tam to so kani athunei na ai tam mang to ni ti khan an lo do dal to bokani kha Supreme Court a he thu boi hi kalpui me kani chutenga Supreme Court ina phal lo burte ni pheichon Trump hian tariff ye kalpui thei to don lo ti na hani Trump tariff hi da nanga ti feldan tur chungchanga hian November thla hian thutluk na US Supreme Court chuan a siam rin ani EU hian olsam takin China le India rek thayangem Brazil le Beijing in kara bungro in sumdon ton na chukum sang hele somni le pali khan euro tluk le ding on zasari le somthum pan yania chu US dollar zong chuan US dollar tluk le ding on zariat somruk velatling EU hian China ne na bungro anin sumdon ton na ni kumlama khanin euro tluk le ding on zathum panga point pareta ni chu US dollar anga zong chuan US dollar tluk le ding on zathum somnga pakwa velani China chu European Union sumdon puilian ber ania European Union in bungru an laglu na tamber chu China atangin ani US hi Europe ho sumdon na lian ber la ni meka kumsan hele somni pali khan EU le US in kara bungrua in sumdon ton na hi dollar tluk lading on khat point paruk pariat ania euro tluk lading on khat point paruk pariat ania chu a dollar zong chuan dollar tluk lading on khat point pakwa pariat ani heta hian European Union hian bungrua surplus an nei hi dollar tluk lading on zasum ko pariat an naya China nen hian apumpuya billion somnga jet an nei bokani Europe ina China atanga alaklu tamjok za somni vel chu customer electronics manga laklu ania adu tua hian thilsiam na man ruwa rit tak angchi te laklu ani bokani India tang ne na European bungrua laklu ne na khai khin chuan atlema kumsan hele somni pali khan European Union hian India nen sumdon ton na ingmaza tan na yamaro su trade deficit tamjok chu ania electronic equipment te pharmaceutical te le base metal te iron ten steel te chutiang chu India Europe in sumdon ton na zinga hian item zinga antela euro tluk lading on somni pani point panga velania adollar zong chuan dollar tluk lading on somni paruk bor vel
India Europe sumdon na hi ani mek ani ara chua chu Europe hi China atanga bungro lalutin chutianga chona in khatna sa hle ti na ni India rama po in khat viau thawa maro chu India ai chuan China tang hian European bungro an lalut tam zoka Chinese manufacturing imports hi European supply chain athuk takin an in rol mek ani tarif ti pun ninghal ta se abik takin za a somwa tengin za a za level a kai chhauta sela anthil siam chua a buena omdona production cost asang dor don ti na ni China train hetiang za ta tam Europe chuan bungro an lalu tania 100% in European tikai ta thut se China hian changlet ve ngal sela Europe chuan buai ngal don ti na nia thil siam chua mana tawanga tin thil mana sang hal thut don bok ti na ni Europe rampuma consumer price ati sang dona hewang hian Europe bloc hian unilateral punitive tariff man afim khur leangai donani mase European Union member ramthan khat chuan China laka target measures thar siam chu an thlop thunga September ni som pani khan group of 7 anti G7 block of nation France Italy Germany tepo telna finance minister te chuan Russia rengna dang siam belle turin Ukraine in dona malak na thar kalpui khan lo sei ho to amaro chu 100% tariff traman latura EU anor mek hiti hlotlin ani thei tak tak ang MT chu ani chuti rol chuan nei to member Turkey chu Russia oil product leitam ber pathumna ala ni mek thawa China le India hnuaya hian tuna Turkey hi om mek ani Russia oil lei thin nei to member dang te chu Hungary le Slovakia te hanni enge thlengang September ni som pathuman traman nei to member te hnena thuwa puana tanga dar kar klem te chungin Beijing chuan Indona en rol velo ni in China chuan thuaran chuwa ngala he ruwa manna siam po hi Russia ina Ukraine be na hian mo kan phurlova in rol na kan nei lo ti in China churan in soi thiam viawani China foreign minister Wang Yi chuan Indona hian harsat na asukyang lova hrek na po hian harsat na atibel cha mai ani ti in foreign minister chuan thu chu asiamani ka US Treasury Secretary Bessent chuan China Vice Premier He Lifeng chu voin hian mudona khowel economy lian ber pani in kara in sumdon dalama harsatna mek ti ziam dan turan soidon bokani US le India in lei china chungchanga chuan Trump chuan September ni kwa khan ram pani te hian sumdon dalama harsatna te su keng turin in biak nan nei chunjom zel don ni na soya kare lama hian India Prime Minister Narendra Modi in biak nan nei le don ni in Trump chuan soya anin sumdon ton na chungchanga in biak na chu lotling taka ti top ani abei sei thu Trump chuan soi hani chumi chana tan Modi chuan Trump nen in biak na a lotling donem ti zona changin abei sei thu soi ve boka rampan hi te chu thian nai takle neutral partner ani thu Modi chuan soi kan tim te hian heng soi ho na te hi ama theng berati feltumin an be me ka man la me ka ni tin Modi chuan soya President Trump ne na in biak na nei po ka ngak hlel le ati ole heti lai han nei to le Russian kara borok sataka mek lain nei to ep turle nei to machon tura anin bot seina that zialan tirnan Belarus le Russia join military drills an nei vele ta tluk mai Moscow in Poland le Romania buruka drone atir lut anga nei to in an pu mek na le chumi ina buruak sajok asia mek lai nei to ram te chuan Poland le Romania nei to ram ria sipai chakjok da aral thuam thajok antin to mekania chuti lai chuan Russia le Belarus chuan sipai joint military drill an no kalpui vel ta tluk mai boka Belarus le Russia mun rang train exercise nei tur hian pungkho ma sipai po sang sari borvel an telan anjing hen Belarus sipai thanem jok an tel Russia le Belarus joint military drill hi japat tan tia military drills na ya hian Russia hen Berensia nuclear twin huailong Archangel satranga caliber missile test sin akap chuak zoi maya hi Russia news agency Interfax ron tar langani designated target akapa a target hi akap lotling le Moscow le Minsk te chuan drill hi defensive ani thu mani inven na lan tirna ani thu an soya minron beitu turte laka lo inven na turani chumi ta na in pu cha na ni thu chuan siamani ole puntur tam takom ma se khati china khan handu tok le phodila international news khovel politics in hermek te rambial buena indona te kan hantar lang thina nia helam lo tui pui tu zong te le kan chane lo tlo thin tu te chunga lom thu kan han soinon le ni se min lo ngai chang zel don nia in zawa in mangtha le vek ole